U selu Vilčevići u opštini Osmaci živi možda najstarija Srpkinja u Republici Srpskoj. Bojana Bojović rođena je maja mjeseca daleke 1911. godine, a za skoro 105 godina života preživjela je 3 rata i mnoge životne nedaće. Bojana ima 7 unučadi i 11 praunučadi. Bojana Bojović živi sa sinom Čedom i njegovom suprugom Dragicom u selu Vilčevići, opština Osmaci. Uprkos poznim godinama pamćenje je još dobro služi, ali slabije čuje i teže govori. Od moždanog udara i povrede kuka nepokretna je, a kaže da je u životu mnogo propatila, svašta preživjela. Teško je bilo, naročito za vrijeme Drugog svjetskog rata. Tada je zbog bijede i nemaštine izgubila 3-godišnjeg sina, kao i prvog muža. Teško je bilo sve, dok si bio i gladan, i go, i boci, bježanje, i eto, sve je bilo. Valjda se sad je sakit. Eto, ispratila sam sve i sad je najviša patka. Bojana nikada u životu nije imala ličnu kartu, kaže njen sin Čedo, jedino ima rodni list. Prije nekoliko godina po drugi put je postala udovica, ima 2 djece, 7 unučadi i 11 praunučadi koji žive od Zvornika, Novog Sada do Švajcarske. Udata je bila u Vlasanice prvi put za moga oca. Rodila je sa njim mene i još jednog starijeg brata koji je umro od 3 godine. I za vrijeme rata, onda kako je to izgorelo gore, sve im pogorelo, u mene deda, baba, tetka, čitava porodica, samo otac je poginuo kao borac, ovo je sve izgorelo u kući. I onda ona je bežala, mene je nosila, ja bio mali, godine stigle. Baka Bojana sa svojih skoro 105 godina života sigurno je među najstarijima, ako ne i najstarija žiteljka Republike Srpske, a tokom njenog života država u kojoj živi više puta mijenjala je ime i granice i vladare, od Austro-Ugarske pa Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Jugoslavije do sada Republike Srpske, odnosno Franca Jozefa I, kraljeva Petra i Aleksandra Karađorđevića, Josipa Broza do sadašnjeg Milorada Dodika.